Nkosi sikudla baba kunjalo baba kulomhlaba seliyabhubha baba kulezi sithole kanzima. Sitshele senze njani Somandla? Amathuna kulomhlaba zindaba imvula isemanzi siphenduka igazi. Idumbu sigcwele izigangi, izidumbu zabantu abangenzela utho baba umbuzo wami munye pho. Engabe Nkosi ubungamdala yini umuntu ongenasidingo? Ngibona phela ama-albino amayeza nobuthi asekhandwa ngezitho zomzimba kanti soneni lomhlaba Nkosi ehlisa ufefelo lwakho. Hlala kunembeza kwabesilisa sebehlala belungelwa igazi benqambeza abantu besifazane sonke kuleli siphenduka izilwane. Bheka lo mntwana odlumbuliwe yangane ekhala emgqokeni. Sikhuze kulawo ama-tourist amakhansela ezindawo kwipolitiki bonke labantu banegazi kulo mhlaba sisasesabi isikhanda. Kuhlula isayensi esishaya indilinga sichithe igazi lenkukhu sithi sivala umkhokha. Kuhlula iRoma neRusale lishayo yethi Maria. Ngisho umpostoli wokuqala ethi yebo baba engabe ngidlala ngesilo samanye kubandla lento isiphezu kwamandla. Phela ngiyasayizela uphenduka nguNkulunkulu wabamnyama. Ngibona bona abantu beshintsha ubulili abefundisi beshumayela ubuqili kanti senzeni Thixo wami? Siyakhuleka baba yonke imihla Nkosi asisho ukuthi asifuni ukufa futhi asifuni ukuthi siyakuphila ukuthi ukhona. Indlela oziveza ngayo iyasibulala, indlela esifunda ngayo ibulala unembeza. Noma sikolile Thixo wami pheza ntolakala uthi indaba ezinto bavele ebukhosini bayede noma sisengicela ukudlula imbongi yasebukhosini.